re ka be re tswa ka kwane re phethela lena lenaneo mamelo a ka metsotso ha se eme tjena ke eme kae ke supileng re furalletse hore ena ya 10 re tlo kopana le Dr. Mhlamba jwalo ka ha ke ile ka hlalosa hore tsatsing lena la ka jeno re tlo shebana le sehloho sena dintwa tsa malapa di ka ama dikatleho tsa banyalani jwang empa ntho monate hore ha ra sheba banyalani fela le bo ba reng ba rera ho nyalana ba dikamanong le bona taba ena ke ya bona ha se ya banyalani fela empa wa ka re etsa bonnete ba hore kaofela re tswa re le hantle ska ha hobane ga bua ka banyalani nna ke sa nyalwa ditaba tsena di hohle mamela ka e re ke tsena hle ke modubediso motho ona o tswa hole wa tseba o nghautsi ntate le kae teng ga itse ka le kae o tsantle ke itebela ka ha o ke re o nghautsi ka ha Bloemfontein motho sa le mona ka nne tutswile ha o ka bona bile ke fihle o seng jwa ke tsule ka 6 Bloemfontein ha ke re ka 8 ke a se ke le mo ke re ka pelenyana tje ka nnete fela ke tshebeletso ena ke a leboha ha o bile karolo ya tshebeletso ena ya mantlha ka radio mme bontshitse ga ke a itsotella ke a ikgathalla ke tla tswa Bloemfontein ke tle mona re lebile haholo ka boteng ba hao ke a leboga tse di aka ntate November ke banyalani ke batho ba itukisetsang ho nyalana re bua ka dintwa tso bonang hore ha di fele matsatsing ana ka malapeng gore le dikamano di relationshiping ke dintwa tsena ha re qala nna le wena re bua ka dintwa hangata dipalopalo di bontsha ha dintwa tsena di bakwa ke eng ebile di ka re ama jwang ka hare ho malapa rona fapafapaneng ga itse di ka kopa ho dumedisa momamedi wa Qoqwa radio bana mamelo a ka ratang ke di dumedisitse ya pele ga itse di aka ke bua bile nna ke le lehlasipa la dintwa tsa malapeng ke lwane nna ke a gola ke lwane no feta batho bohle ha ka bo lona lwane ke lwane no feta wena ke lwane ha ka bo gila lwana dintwa tsa malapeng o se bana le nyalo la ka la pele ke la 22 years 22 years eno ha isa le lentwa ha isa ke ka ho bile ke ne be ka le banda ke modimo phile monyetlo na hore ke thuse batho ba banka ka dintho tsena tse ke di tsebang ba ka nnete hle ke le hlasipa la dintwa tsa malapeng jwale bohloko ba dintwa tsa malapeng a kre ha e be nna le wena fela ke nya lebo le bana ha e ka ba bana ba se ba le teng and then ke nya le di family ha e ka ba di family di teng jwale dintwa tsa malapeng di etswa ke dintho tse ngata ya pele di etswa ko semamelane ya pele fela kgetsi di ka ko semamelane wa bontsha hore November ha ke rate 1 2 3 ebe ntse ke etsa le nna ebe ke ntse ke re wena mohatsa ka ke rate ntho itseng ebe o ntse o etsa ke ya pele dintwa tsa malapeng di etswa fela ke o semamelane ke ya pele momamedi ho semamelane ke yona ntho e ka sehlong e etsang hore dintwa tsa malapeng di be teng ya bobedi ke ho nka bohloko ba motho wa hao kapa ba molekano wa hao kapa seo a se buang o se nke hanyane o nke ntho eo motho wa hao a e buang eba wena o enka hanyane kanti ho yena ha se ntho e nyane ke ntho kgolo wena o enkile hanyane ke ya bobedi e etsang hore be re na le dintwa tsa malapeng ya ho qetela fela ya dintwa tsa malapeng gore fela batho ba ka ramanyalo ba re ke ba individual re nyalane fela o phela bophelo ba o lena ke phela bophelo ba ka ra lenyalo most ya manyalo di ngata dintho tse etsang dintwa tsa malapeng fela ke kopa ho qetela ho tsena tse tharo ya boraro ke ena ya hore re phela individual life ke phela le wena ke mosadi wa hao ke monna wa hao wena mosadi wa ka fela re phela e mo le mo phela ntho e ratang empa re le ka ra lenyalo le le leng jwale di etsa ke bothata bo bongata haholo because ha ke bua ka hore ha re mamelane ke hore fela motho tla ba ntse etsa ntho a tsebang hore mara e tlo nqabanya le molekane wa ka and then o ntsa tlo etsa gore na re ile ra bua ka yona ntse ke tlo etsa jwale ebe dintwa tse ngata tse sa feleng le ene ke buileng ka yona ya hore ebe re nka dintho tsa tseo ba di-partnera tsa rona di buang re di nka hanyane ya boraro ke ne qeta ho qetela ka yona ya hore ka bomadimabe ke hore fela
wena mmamedi wa Qoqwa FM ke ena ke itse ke ya boraro ya ke ne kgalletse ho fetela ntho ya individual life ho phela ke phelela ke le mo mare ke ka ra dikamano kapa ka ra lenyalo o phela sa hae ta ikagetse diaka ke yona eno ema jwale potsong ya hore di etsa eng dintho tsa malapeng ya pele dintho tsa malapeng mo mamedi wa karantang ya pele di tlisa bofutsana mamedi dintho tsa malapeng di tla lefutsanisa mamedi tla lefutsanisa because mo mamedi ya pele di tlisa bofutsana ke kopa ke di watle ka pelenyana bana ke nana go ngata ya pele di tlisa bofutsana ya bobedi di tlisa distraction a ke tseka sotho nka jwa distraction sitiso and sitiso yana e holona le babedi ka nako tse ding he mohlomong wa etsa la thole hore sitiso yana e motho na le mong because hangata o tlo thola hore ka ra lenyalo hona le eno ya batlang go ya somewhere ka lenyalo ya batlang gore lenyalo la hae le somewhere bana le toro o na le toro ka bophelo bae o bothola ye mong hana taba ha ona mo batlang go ya teng ka lenyalo lena so ya bobedi e ke yana hore di tlisa tshitiso e nngwe e hlotseng ya o qetela mamedi wa karata ke tla kopa o bua ka tse tharo a ke itse ya pele ke bofutsana ya bobedi ke distraction e leng tshitiso ya boraro ya o qetela mamedi wa karata di tlisa di lematsa batho mentally emotionally spiritually kaofela mamedi di area tsohle that is so bona batho ba bangata matsatsing ana batho ba lemetse nka hlaka re bile ya o qetela ya bo form di change semelo sa motho di change se o motho a leng sona dintho tsa malapeng so ke yona ntho nngwe e kotsi ka dintho tsa malapeng mamedi ka bisetsa rona e leshome le metso e mene re furaletse gore nyena ya leshome re tlo phomola hanyane tla ga fitla mona metseng le leshome le mehlano ke fitise dipapatso tsena ka nako ya teng hang ka mora mono re tlo tswela pele le Dr November ka ditaba tsa buileng ka tsona ke kopa tswetswe o ele hloko wa tseba ka mora puisano ena ke a utisetsa ba bang maphelo a bona a tlo fetoha e re ke tsena ke ye mabenkeleng Funeral Parlour le tsebiswa ka mokgwa o motjhatjha o nolofaditsweng wa ho patala policy ya hao o se o ka patala policy ya hao hohle moo o bonang letshwao la pay at kopa pay at number ya hao ofising tsohle tsa BB Funeral Parlour kapa o ka letsetsa call center ho 0800 242434 o ka patala ka tjhelete kapa karete dishopong tsohle tse nang le tshebeletso ya pay at tse monate ke tsena mamela ka hloko re ka o lefella premium ya hao kapa ra o fa cover mahala hang ha fela o ka tlisa motswalle kapa leloko ho tla ba setho sa BB Funeral Parlour se fetwe ke monyetlahadi ona BB Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa Ganya Herbal Remedy e phekola mofetse hlahala e beya tswekere ha ebra ditaolong dipulse dipio le senya mathopa silumi manpower e thibela mofetse wa botona o hlatswa dipio o leutsa dithipa tse nthithi ho bomme le bontate Ganya special baby ke morena wa bana o ntshantshilana le leleta se sepa sa nthabeleng sona se etsa mohlolo motho ya be motle ke modiana wa mahlonolo le tjhelete se sepa sa mabusetsa sona se kgutlisetsa meleko beng ba yona se leleka ditoro tsa thobalano di afumaneha di hlahiswa tsena dishopong tsa BB Cash and Carry Qwaqwa Ritz le Harrismith le Impilo Herbal Sitsinga o ka re letsetsa 073 5253 583 073 5253 583 Ganya Herbal Remedy. Dumela momamedi na o hloka thepa e ahang ho ntlafatsa ntlo le ditokiso tsa yona hardware hapo ke karabo ya hao ho tloha moralong wa ntlo ho fihlella pheletsong ya yona re fana ka semente ya boleng bo hodimo thepa e kampelang le dikgalase tsa difenstere ho ya ka tlhoko ya hao iphumanele loan ya ho aha ho tswa ho ba Kanga Loans hore o fihlelle toro ya hao re boetse re thusa boamohedi ba pension ba SASSA motho e mong le e mong ho kenyeletsa basebeletsi ba mmuso hardware hapo re boetse re fana ka delivery ho leba sebakeng sa hao ka ho re etele 557 Main Road Clubview le Monontsha Qwaqwa romelle WhatsApp hona jwale ho 073 727 3552 kapa email hardwarehub557
hardware@gmail.com. Momamedi ela hloko hore hardware hapo ya bula ka Sontaha o tla o renya borobong hoseng kana o renya pele thapama. Hardware hapo aha toro ya hao o boloke pokotho ya hao. Mamelo ka metsotso gona le 18 re furalletse gore ena ya 10 ntse re na le Pastor November ntse re tswela pele ka dintwa tsa malapeng tse ka amang dikatlego go sa kgathaletse na o nyalane kapa ha le a nyalana. Dr. November ha re qale ka ena haholo ke batla ena ya pele ho lenyalo re tla qetella ho yona ke nna le wena re kene dikamanong mme dikamano tsela tsa rona di hola tsa tse tshaba le dikelang mme re rera hore nna le wena re ka kena lenyalong empa ntho e kgolo re sitisang go se utlwane kapo ho se utlwalane dintho tse re nang le tsona jalo ka ha o hlalositse hore ka nako ngwe ke tla bua ntho o nke ka puo tlwaelehileng ba re a tshike a bua taba tsa ka di nka light ka puo tlwaelehileng na tshitiso ya dintwa tse di ka qetella di bakile hore nna le wena re se ke ra nyalana shona nna we ke ka o bonang ke ka o bona gaitse di ka batho ba etsa lenyalo la le la Africans la Fatenset a we re lenyalo la Fatenset le ngata feta lenyalo la nnete Fatenset ya tshosa ya bobedi le kore mo ke sebedise lentswe le fumamedi wa karata batho ba ka ra dikamano ke kopa ke sebedise lentswe lena la mojolo batho ba ka ra dikamano tsa mojolo mojolo mo ngata o feta manyalo ngata manyalo ke gola ke show a 20 ke 30% mar 70% ke mojolo ke Fatenset 70% ene le baka le etsang jolo batho ba tsebore dintwa tsa mane di mojolo mo mamedi a ke tseng ka e sebedisa lentswe lefe dintwa tseno wena mo mamedi wa karatang ke ditimana ka monyetla di re tima monyetla wa lenyalo ke kopa o ipheta dintwa tsa mojolong di re tima monyetla wa lenyalo re fihlele qeto ya re fihlele qeto Dr. Mugado na le mantswana a hlola wa bua a re ebile re a tshabisana o thole re ke utlwana le wena re utlwisana fela tsele re lwanang ka yona re a ratana ke galla o phela le wena o galla phela le nna empa dintwa tsa rona di re tima monyetla wa o fihlella qeto ke rata lentswe lena la qeto di re tima monyetla wa o etsa qeto re be re qetele trinkile mojolo hona wa rona re o isitse lenyalong jwale ke ka ho jwale fumana hore boholo ba rona re stakile mane mojolo mane batho ba stakile mono batho ba stakile Fatenset mane ene ba bang o thola hore ebile ke re Fatenset ke one step o kena lenyalong if nga o nka ke be ke tlo phela le wena re dula mmogo hona o bolela hore e se le ntho mini marriage into yone se le lenyalo le lenyane le shotang fela ho etswa official jwale le yona no thola hore the way re lwanang ka teng re lwana ka tsela e etsang hore jwale re be re qeteletse jwale se ke feel hore ke a morata fela ke tsaba o itlama ka ena le yena wa nrata fela o tsaba o itlama ka nna and jwale yeno ko tsieng ya batho ba felletseng fela dikamanong ba sa kgonong ka le kamano tsa bona ba di ise lenyalong lerato la bona ba di ise lenyalong because haholo because jwale qetelo do you know that haeba ke dula le wena kapa ke ntse ke phela le wena ke le dikamanong le wena do you know that ona le right ya o inkela ntate mo ya hlahang o tla sa idumele hantle and ke batla phamise volume e tsela lenna ke na le right ya hore haeba nka thola motho ke monke ke ka o tla thola motho mo utlo hothi November na utlwana le ausi ke mang bitso la gaitsi ausi di eketseng bana ba utlwana 5 years mare November o kopane le Nthabiseng 3 months kapa 6 months ba nyala se bang gile ba nyalana ba angela nteri etsang jwale kore dikamano mona re hana ke a hana ho ba mofuta wa monna yo o mmatlang le wena wa hana ho ba mofuta wa mosadi yena yo ke mmatlang jwale o wena o qeteletse so le girlfriend ya ka but jwale nna ha ke batle girlfriend ke batla eng ke batla mosadi jwale ke na le mofuta wa mosadi mohlala
ke na le ke batla mosadi ya ikokobeleditseng nna ke batla mosadi ya sa nketsetseng lerata ke batla mosadi ya reng ha ke bua le yena ba mmamela ha ke re ha ke rate o tsamaya tjena kapa o tena tjena o mmamela jwale wena wa hana mpha dintho tseno o manganga hobane hona le manganga janing nga mo mamedi ba manganga ha ba mamele ba etseng o bo qeteletse so dutse le yena jwale wa tsaba bohloko ba ntho e dikeng o tlo fumana wena o so dutse le nna fela hantle ntle o mpa o keepile position e solang ka monga yona a so fihli mamedi ka yo mametse hantle o thumpa fela o keepile setulo sena o se futhumaditse solang ka monga sona so fihli a se thole se tjhesa hantle ka nnete ya etsa ha holo matsatsing ana thola hore batho bana ba utlwana for 5 years o tlo o thinta tena kopane le o se mongwe for 3 months kapa 6 months fela ba se bankana hobane batho ba ya hana re a hana gaitse diaka gore o thola hore ke tlabe go jwetse makgetlo mangata hore baby ha ke rate tselo buang ka ha ke rata o etsa tjena ene ka nako tseo ha o tsebe hore ha ntse ke bua le wena jwalo ke o shapeela ho ba mofuta wa mosadi yo ke mmatlang ke shake o shape ke lokisa tsela e re santabeng ya hore ke be ke qeteletse ke o bona jwa o se le mofumane o le mosadi wa ka jwale e padile he jwale ke ka ho he batho ba e tshigitlile mona mojolo mona re di boyfriend ha o re wa mosheba ntate a lekana le nna o ntsa bitswa boyfriend le mme wa 57 years kapa 16 tse le girlfriend kata wala la o se utlwane kata o se utlwa re be dintho ka o lekana hobane motho le motho o batla motho wa hae ka mo a leka teng jwale bohloko ke bona he dinto tsena tsa mojolo mona tsona jwale bokotsi ba tsona batho ba di etsang di a re lematsa di lematsa dikelello tsa rona di ntse di lematsa di-personality jwale ka tsane tsa lenyalong di re lematsa ka tsile hlotseng ke ka ho hona jwale ha re qeta o arwana se ko lemaditse agree ha isale ke le boyfriend yao le wena le girlfriend ya ka re ra lwana because dintwa di change motho o tlo thola hore ka o change le nna one change ha re qeta o arwana ke tshintshwe ke motho ya sa kang a phela le nna o ntshintshile hore ke se ka hlola ke gona ho fita mosadi e dinkanang ka kopana le yena ya lokile bakeng sa ka jwale le wena o so le tshepe ntho e thata kore e sa dumeleng eng kapa eng o bo utlwa motho ebile a ntsa re nna ga ke sa qeka o bo utlwa motho mongwe re nna ne ke qeka fela ke sa qeka ona jwale ebile nna ke sa kgathalela nna ona jwale and then nna ke bile ke sa nataba ona motho ka hlolang ke mo qeka ebile nna gale ke qeka re change jwale dintwa tsa mojolong tsona di bohloko ka baka la hore di change le personality ya motho ho fihlela ire le ha o so tswile le dikamanong tsena kapa mojolong ona o so kopana le motho ya innocent o so change hape e tlisa ntho ya hore le nna ke re wa bona ha e tatabeng ya monna teng ha ona mo ke mo beyang ba tjho wena kelello ya hao o no ngatile go ka nketsa mosadi empa se ke fetwile o so fetwile hobane ke fetotse kwe wena ha o sana taba ngwanana wa o rata o batla hore o monyale ha o mo wena ke bothata ke bothata ho ke ka ho nna ha ba neng ka ba fa keletso mo mamedi Bloemfontein ke fane ka task radio nyongwe ene ke lo yona ke kena mo yona ka laboraro ke ba file di task ka re hona jwale lona batho ba ka ra dikamano ene kopa le mamedi ko kopa yena le mamele ka re le ka beya le dipikara ka ntle kore ha e ba le kgona ho se beya ka hodima ntlo speakera le se beya ka ntle hobane tabena bohlokwa batho ba ka ra dikamano ke itse ho bona ka re ke kopa le lo dula fatshe le motho wa hao a go njetse baby o batla mofuta ofe wa mosadi ke tsebe o ba yena ke go ba o ipheta describe mosadi yo mmatla ke tsebe o yena ha ka o jwetsa hore ke batla mosadi ya na le bikokobetso ingole pampiring ha re ke batla mosadi ya mamela ingole ha ka re ke batla mosadi ya etsang eng dingole dintho tse ha o qetile o di beka ka moreng ya hao so that o tsebe ho sebetsana le ho ba mosadi eo le rona re le bontate because le bontate ba sokodisa re na le bontate ngwana ke wa hopola bontate ngwana wa
60 years or 50 years ke ntate ngwana le rona re le bontate ka nnete ha e ka ba wa matla ausio a butwa ka kapa ntate wa ka nnete o batla o phela le yena le wena mo botse re mohatsa motho wa ka o batla ke be ntate ya jwang gore o tlo gone o dumela gore nna le wena re nyala ene le wena o le ntate ha e ka ba mmeno kapa o seno o jwetsa gore le nna ke batla monna ya tjena ke batla monna ya spendang nako le nna ke batla monna ya re le ha sa tsamaile a hopole o khutlela hae o dingole o le ntate ha o qetile e mong le e mong a sebetsane le ho ba sena seo mo partner hae e se batlang e ka re thusa gore re fumane manyalo ntho yo ka nyala le o sana o seng ka korapa 6 o seng ka tswa re nyetse batho ba modimo ka tswa re nyetse hle mamedi ka tswa re nyetse Mamedi ka bitsa gana mashoba babedi a mitse go bedi re ya go renyena ya lesome ke tlo ikwala hantla mana metsotso mashwa magago re tlo ba le dihlo tsa ditaba e re ke fe Dr November metsotso ne mmedi a qetele tsa ditaba tsa hae tsatsing lena la ka jono re ntwana o fetela mane ditabeng no ntokozo tshabalala keletso le dintwa re ka di fokotsa jwang le dintwa re ka di laela jwang ka hona ka putlele le re ka controlla magato a rona ka dintwa jwang re ka controlla jwang ya batho ba nyalaneng e ntse tshwana le yona ena ya batho ba nyalaneng fela gore ba ke ba iphe monyetla o dula fatshe mamedi wa karata wena o le ntate le molekano wa hao e le mofumadi wa hao dulang fatshe a ke leetse yona ntho ke ba ka hore monnaka a konjetse ke di feeling tse ke tshwantseng ke fetoe go tsona haeba o tsamaya haholo haeba o tlo re o tsamaya haholo o buela voice ya o nketsa lerata wa kwata o etsa le tsona ba dingwela ntho tseo o ema ka digaono wa dingwela le wena ntate molekano wa hao ha o jetsa gore le nna a ke rate ntho ena le ena o le ntate le wena wa dingwela dintho tsena tse molekano wa sa di rateng o di beka ka moreng e mong le e mong o dula ntse o etsa o qobana le ho etsa dintho tsena tse le qabanyang go jotsa nnete ga itse di batho ba ka ba le lenyalo le thabileng batho ba ka thaba ya o qetela gore batho ba ithute to have fun abantu ba ithute ho have fun they must enjoy bophelo ba lenyalo they must ba ithute ho tswa ba ithute ho tsamaya ba lo robala di B&B ba ithute ho robala di guest house ba ithute ho robala ba change le dikubo ka dikamoring tsa bona le di sheet ba tlwele ho robala ka dikubo tse grey tsa makulwane Dr. November ke lebile haholo wa tswa jole ka go ke se tsamaye bathong a ke ka go ke se tsamaye wa dula qwaqwa mona wa tseba o pohahe qwaqwa mona o le mpatlele ka borinyana ke go batla ka gore empa sna dikubo tse grey e skolo ka kobo di grey ka bana o tla hla le kulwa le mono le binang pile re mai bo phetsi ke lebile haholo tsela tshweuhle ke a leboga gaitsedi ke lebile haholo tla nne le bue thank you gaitsedi Mamedi wa ka tle ga ke tsa tsena ke fetela ho nontokozo tshabalala ka dihlo tsa ditaba